ama ONG yanyu n'amakanisa yanyu muribaza ngo iyo bayabasangamo byari kugenda gute? Haba hari guhumeka abangana gute? Umubare icya gatatu, umubare wamaze gupfa kandi batarimo. Abamaze gupfa murakurikira, abazira ko musa, abazira ko mwari mwegeranye ko bari inshuti zanyu, abazira ko bakiriye icyama, noneho mukibaza ngo iyo haja kuba rimwe mama arapfuye gatatu nk'amakara. Amakara adapfa gatatu, igiti bazagitema kigapfa, bakacotsa bagira amakara kigapfa, ya makara bagasoba katekesha kugeza baye muyonga gatatu. Niko byari kubaho. Ubuzima rero buraruta umunaniro, ubuzima buraruta inzara, ubuzima buraruta kuryama nabi, ubuzima buraruta kumererwa nabi. Kuba mukiriho turashima Imana kandi turabashimira ko mwafashe umwanzuro mwiza. Ibize nabi twasanze bazabunga ibize nabi igihe cyose bazabayimira. Gusenyera umuntu inzu ni amakuru, ni message ivuga ngo turakwanga, ariko birenze kukwanga. Ni ukuvuga ngo turakwanga ariko kandi ugene ntukagaruke, kuko ukwirukanye akagusigira inzu biba bivuze ngo ushobora kuzogaruka. Ariko ukwirukanye akagusenyera inzu, agasenya inzu, agakuraho n'amadafari, agakuraho amanjanja, ntiyibe gusibye mu nzu, akurira agakuraho amanjanja, biba bivuze ngo singushaka ugene ntukagaruke. Ariko uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzababwira nzayababwirira Uvira. Kandi yahinze siko yaguye, muranyumva? Twaje kubaha ihumure, gutanga ihumure ku miryango yose yamenyeshejwe, gutanga ihumure ku bihe muhaye munyuramo, ariko kandi twese duhaye tunyuramo. Amajoro mwaraye mudasinziriye, n'abandi aho bari kure nimubwira baraye badasinziriye. Amarira mwarize sinaje kubabwira ngo twarayumvishe, naje kubabwira ngo twariranye namwe, twabanye namwe, imitima yarakomeretse kimwe n'uko yanyu yakomeretse. Ariko kandi kubihanganisha no kubyakomeje kubaho nyuma n'ibikomeza kubaho. Amazu yanyu mwasize asenywa, ibyo mutashoboye kuzana mwasize mu mazu biribwa, ubutumwa abantu basigaye bagatotezwa, abandi bagapfa. Ibyo byose ni ubutumwa bubabwira ko turasenya inzu kubera ko twakubuze, iyo tukubona nawe uba wapfuye. Ariko kandi muri ibyo byose ntabwo tuzibagirana, ntabwo bazatwica ngo batumare. Reka mbihanganishe kurenga n'iki gihe. Nabwo ubutumwa cyane nshaka ko twumva uyu munsi. Tureke kurebera iki kintu cyabaye uyu munsi ngo tukirebere muri uyu munsi, tukirebere mu mateka. Ntabwo ari none dusenyewe, ntabwo ari none twishwe, ntabwo ari none twangana. Aya mazu bari gusenya atandukanye n'imihana yagiye yitwirwa kuva umunsi batera ku Ndondo, babesha ngo habaye ikibazo ku bwami bwa Kabarure, none se Mibunda nayo bwari ubwami bwa Kabarure. Tukabicira inyeri kandi ari urugonda, tukabifata uko bitari, tukibwira ko ari akabazo gatoya, naho n'umugambi wacuzwe ugejeje n'uyu munsi. Iyo baguhiga
bakakwica, usigaye bakamutwikira inzu kugira ngo atazagaruka. Ni deracinement, ni ukurandura n'imizi, ni ukugira ngo utazagaruka, ni ukukubwira ko udashakwa muri ico gihugu. Ariko nyamara iki gihugu ni icacu, tuzakibamwo, abazagira ubwenge tuzakibanamwo ku neza, abatazabugira tuzakibanamwo ku nabi nk'uko babivuze. Nk'uko mubabona rero ni abayobozi bakomeye cyane muri AFC M23, akaba ari Freddy Kadiki ndetse na Moise Nyarugabo, akaba ari abanyamurenge n'ubundi baba muri AFC M23, akaba ari bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri AFC M23 bijyanye n'imyanya bafite. Uyu Freddy Kadiki akaba ari umwe mu bayobozi bungirije Colonel Nanga ndetse na Moise Nyarugabo, usibye kuba ayobora muri AFC M23 akayirabaye no mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ni bamwe mu bantu rero bazi neza ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni bamwe mu bantu bazi neza ibibazo by'abanyamurenge bakomeje kugenda bahura nabyo ibihe bigiye bitandukanye. Nyuma rero yuko AFC M23 ivuye mu mujyi wa Uvira, hahise haba igikorwa gikomeye nk'uko twabiberetse mu mavideo, aho abawazarendo ndetse n'abaturage bari guhiga abanyamurenge ngo babice ndetse bakabamenesha. Ibi rero byatumye abanyamurenge ndetse n'abandi benshi badashyigikiye ubwicanyi bwa wazarendo mu mujyi wa Uvira bahunga umujyi wa Uvira, aho imiryango igera muri 260 nk'uko nabibagejejeho, ni ukuvuga abantu barenga 1000 bakaba barahunze umujyi wa Uvira bagahungira muri Kamanyura, ubu bakaba ariho bari, abandi bakaba barageze mu bice bitandukanye nka Bukavu. Rero aha muri Kamanyura niho Freddy Kadiki ndetse na Moise Nyarugabo basuye abaturage, barabaganiriza bababwira uko ibintu bimeze kugira ngo bahoze, kuko bafite ibibazo bitandukanye, by'umwihariko kuba barataye ingo zabo bakaba ubabaye abadeplace cyangwa bakaba impunzi mu gihugu cyabo. Aho bigaragara bijyanye n'ijambo abayobozi ba AFC M23 bavuze ko mu gihe icyo ari cyo cyose vuba na bwangu AFC M23 ishobora kongera ikigaruza umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira AFC M23 yawuvuyemo ubwo yasabaga Loni ko igomba kuba yajyanamo abasirikare bayo MONUSCO badafite aho bagamiye bakarinda umujyi wa Uvira, ndetse Colonel Nanga akaba yari yarandikiye abayobozi ba Loni abasaba ko MONUSCO bayizana mu mujyi wa Uvira. Ariko nyuma yaho AFC M23 ikuye ingabo zayo za nyuma mu mujyi wa Uvira, wazarendo nibo bambere bahise bahakandagiza ikirenge. Nyuma yaho FARDC abarundi nabo baba bageze mu mujyi, ubu bakaba bari gupanga uburyo bawurinda mu buryo budasanzwe, ndetse n'ubuyobozi bukaba bugomba guhita busubizwaho nk'uko byari bimeze mbere. Reka dutegereze rero turebe ese bizarangira bite. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze bane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.